Byo koko turi live hano muri Republika na Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano gikomeje guhuzamo 23 ndetse na FARDC. Tuzamuye drone yacu mu kirere kugira tubagezeho amakuru yizewe, kugira ngo ubashe kubona ibyo amaso yawe atigeze abona, ubashe kumva ibyo amatwi yawe atigeze yumva. Ni 23 iri ku muvuduko udasanzwe yatangiye guhanura drone za FARDC hano muri Masisi. Inyuma yuko FARDC yohereje drone zayo ziri mu bwoko bwa S4. Rero izi drone ziri mu bwoko bwa SH4 rero akaba ari drone FARDC yagiye irashishamo 23 mu byumweru byinshi bitambutse, aho Bertrand Bisimwa kwihangana byanze atangaza ko 23 yiteguye guhanura bikomeye cyane izi drone za FARDC. Kandi nibyo koko drone zatangiye guhanurwa gatanu ku kandi. Mwegere hino nizere ko mwamaze gukanda subscribe, ubundi tubane mu makuru aryoshe, mu makuru aramutse muri iki gitondo, akaba ari amakuru mashya utasanga ahandi uretse wowe wamaze gukanda subscribe. Za Fizi rero ingabo z'abarundi zikomeje gukubitwa kamenembene, aho zikomeje gufatwa rwa mikono, aho zoherejwe na perezida w'abarundi ari we Sebarundi kugira ngo zize zirase abanyamurenge, ariko zimerewe nabi bikomeye cyane, dore ko hari na bamwe bagambaniye ubwoko bw'abanyamurenge kandi babuvukamo umunota ku wundi, isegonda ku rindi, bakaba bari guhabwa igiti na Wazalendo babashinja gufatanya na 23 ndetse na Wazalendo. FARDC rero cyangwa se Chilombo akomeje gufunga abajenerali bakaba bamufasha kugwanya 23, dore ko uyu musi wa none yafunze umwe mu bajenerali cyangwa se bamwe mu bajenerali bari bavuze ko bazaranduramo 23 n'imizi yayo, ndetse ubwo Goma yafatwaga bari bahari ariko bakizwa n'amaguru. Niba bari kuzira ingaruka z'ibyo biyemeje perezida Felix Tshisekedi Chilombo, ibyo simbizi, ariko fashi abamariye muri gereza. Ku ikubitiro murabizi ko aherutse gufunga uwo bita Masunzu. Ni Masunzu washinjijwe gucuruza intwaro azigurisha, ukibaza ngo izo ntwaro yazigurishaga kuri bande. Ibyo nabyo turi buze kubirambura. Noneho yamaze gufunga uwo bita Major General John Chibangu, umuyobozi w'akarere ka 21 mu gisirikare cy'ingabo za FARDC. Rero akaba yamaze gutabwa muri yombi. Rero uyu azwiho kwishongora no kwigaragaza nk'umusirikare w'inkorokoro muri izi ngabo za Kongo, yatawe muri yombi. Ni umusore yigaragaje ko agiye kuza guhangana na 23, avuga ko nafata uwo bita Uwiringoma azafata urwasagwasi n'urwo hejuru, yangiza agatatamura nk'uko Samusoni yatatamuye intare, dore ko n'ubundi bazi ko ari intare za Sarambwe, ariko intare ihora ari intare. Uyu mugabo ngo biravugwa ko yaje kwihisha mu mwobo, akagenda yigize umuzunguzayi, agasohoka mu mujyi wa Goma, akaza kwisanga aho yari ashinzwe kuyobora. Ni mu gihe yari yoherejwe hano muri Masisi cyangwa se muri Nord Kivu, ubwo Peter Chirimwami yari amaze gushinga akarizo kuri ubutaka bwa Kongo, ariko nawe ntibyaje kumuhira ko nyuma y'amasaha make yoherejwe umujyi wa Goma wahise ugira ute, wahise ufatwa, ndetse n'ibindi bice bitandukanye birafatwa. Rero uyu Major General arekana ari we inkuru tuyiheraho. Uyu Major General Chibangu Jonathan usanzwe ayobora ingabo zo muri Kasai zombi, ina rero Kasai y'amajyepfo na Kasai y'amajyaruguru, yafatiwe mu kigo cya gisirikare muri kampu yitwa Kololo giherereye i Kinshasa ku wa mbere tariki 10 Ugushyingo 2025. Ndabizi ko ino nkuru mwayibonye, ariko niki yazize? Uyazize ko yemereye perezida Felix Tshisekedi Chilombo kazakubitamo 23 kandi kazashwanyura na Uwiringoma akoresheje ibiganza bye, agahabwa intwaro zikomeye ndetse n'amafaranga akomeye agomba kumufasha muri ubwo butasi bwe, dore ko yari yavuze ko azakoresha ubutasi bukomeye cyane kugira azane ibihanga by'abo basirikare, ariko byarangiye bidakunze, byarangiye bitabaye, birangira bidashobotse, birangira yewe bitanemewe. Ibyo byahise biba ikibazo gikomeye cyane.
nyuma y'icyo kibazo gikomeye cyane rero, uwo bita Tshisekedi yafashe umwanzuro wo gufunga uyu bita Chibangu ndetse n'uwo bita General Christian Chiwewe Sengeso wahoze ari umugaba w'ingabo za FARDC, nawe murabizi ko afunzwe, ndetse n'uwo bita Lieutenant Frank Ndumba wahoze akuriye ibikorwa bya gisirikare mu biro bya Presidence ya Fashi. Urumva abakomeje gufungwa, bikaba byiyongera kandi ko bita Major Christian Ndankwere wahoze akuriye ubutasi bw'igisirikare mbere yo kuba umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, ndetse na Lieutenant General Pacifique Masunzu wayoboraga zone ya 3 ya FARDC n'abandi. Urumva ko igihembo cy'icyana urupfu, uwakoreye Satani akomeje kubona ibihembo. Urumva rero niba FARDC iri kubanza gusubiranamo, kandi nabwo akaba ari intwaro ikomeye cyane ikoreshwa ku rugamba yo kubanza guhanganisha abanzi bawe, ubundi ukabona kubataka, urumva ko FARDC kabisa ibyayo byashobotse, FARDC ibyayo byabaye ibikomeye. Rero tayari drone ya FARDC yaraye igiye hasi, no muri iki gitondo indi drone ya FARDC nayo igiye hasi. Ni nyuma gato ya drone n'ubundi ebyiri za FARDC zagiye hasi, zose zikomeje guhanurwa na M23, kandi ni operation ikomeye cyane iri kubera hariya muri Masisi. Ni operation ikomeye cyane ya M23 izakomeza. Rero amakuru aturuka muri teritwari ya Masisi aravuga ko umutwe wa M23 wahanuye drone y'intambara ya FARDC yo mu bwoko bwa CH4. Rero iyi drone ikaba yari ikomeje kurasa ku birindiro bya M23 ndetse no mu baturage. FARDC ikaba rero imaze ibyumweru byinshi yifashisha izi drone mu kugaba ibitero ku birindiro bya M23 ndetse no mu duce dutuwe n'abaturage benshi, ishaka ko bahunga. Bamara guhunga ikazana indege z'intambara ngo zo kuza gufasha iyi FARDC kuba yarasa. Rero mu minsi yashize nibwo perezida wa M23 ari we bita Bertrand Bisimwa yari yabwiye abanyamakuru ko bagiye gutangira guhanura izo drone, kuko bafite ubushobozi, dore ko na mbere yaho bari bamaze gutangaza ko bamaze guhanura drone zigera kuri 2. Rero tayari amakuru angeraho anemeza ibyabaye, aremeza neza ko M23 yamaze guhanura izi drone za FARDC yakoreshaga mu buryo bwo kugira utego kurasa rwose kuri M23. Rero zafizeho hakoreshejwe indege, ariko birangira M23 izirasheho, dore ko natwirwaneho imereye nabi ingabo z'abarundi, irimo kuzifata rwa mikono. Uwo bita General Neva yayobewe birimo biraba, arimo arahura n'uruva gusenya hano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo ze ziri mu mutwe udasanzwe zikomeje gukubitwa kandoyi. M23 y'intare za Sarambwe zimeze neza cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, abaturage aho bari baratekanye, anako M23 iri mu nzira zerekeza Walikale Centre, zerekeza Kisangani, izindi zerekeza Uvira. Ibiganiro byacu nakagaruka, murakoze cyane, ibanga ni subscribe.